Umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha nshuti bakunzi ba Rwanda Online, tugarutse muri studio bitewe inamakuru akomeje kugenda yisukiranya ku bwinshi, by'umwihariko akomeje kugenda avugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere kose muri rusange. Tutabatindiye munyemere tubaze turebere hamwe ingingo nyamukuru tugiye kuganiraho muri aya makuru yacu. Turahera hano mu murwa mukuru wa Kinshasa. Abapfumu baturutse mu ntara zose z'igihugu bahuriye mu irimbi basabira igisirikare cya FARDC. Abapfumu baturutse mu ntara zose za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye mu kwirimbire ryitwa ngo ni Gombe ribarizwa hano mu murwa mukuru wa Kinshasa, basaba rero abakura mbere gufasha ingabo z'iki gihugu na wazalendo imbaraga ndetse bakaziha imbaraga zikibafasha ro gutsinda abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ni ibintu byatunguye abantu benshi ndetse bigaragaza yuko Kinshasa cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikizera imyuka mibi, ari rero yuko ari ishobora kuba yayifasha guhangana no guhashya igisirikare cya M23. Hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa, byose uraje ubisobanukirwe muri aya makuru yacu. Amakuru yaturahita tuyakomereza Lubumbashi, aho rero Edi Kapende yarahiriye ko ndetse agomba guhashya ndetse no kuvana M23 mu bice byose yigaruriye, aho rero ngo agomba gukubita bikomeye igisirikare cya wazalendo ndetse agomba gukoresha igisirikare cya wazalendo na FARDC, kandi yuko ntawo numwe uzongera gusubira inyuma. Uyu ngo Edi Kapende se ni muntu ki, dore ko yigeze no gukatirwa imyaka 20 y'igifungo ariko bikarangira ahawe imbabazi na Kisekedi. Hari byinshi yamaze gutangaza, byose uraje ubisobanukirwe muri aya makuru yacu. Amakuru yacu n'ubundi turakomereza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zisunika igihugu cy'Ubushinwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ubu ngo noneho igihugu cy'Ubushinwa nacyo kiramagana Loni, dore ko rero ngo ndetse ingabo za MONUSCO ziri hano mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ziri gukoreshwa mu bitari ngombwa. Ahangaha rero yagaragaje yuko izi ngabo za MONUSCO ziri gukoreshwa mu nyungu za politike kandi atari cyo cyazijyanye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'Ubushinwa rero kimaze kubona yuko gikomeje kugenda giterwa uw'inyuma ndetse bishyizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None rero cyo rero cyatangiye kuvuga kubijyanye n'ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari byinshi bo batangaje nabyo ugiye gusobanukirwa muri aya makuru yacu. Amakuru yacu n'ubundi turayakomereza kuri ibuno butaka, aho rero ndetse umugabo ukomeje kugenda uvugwa kuva mu myaka wa 2021. Uyu nguyu ni witwa General Sultani Makenga. Hari byinshi no mutari muzi ku byaranze uyu General Sultani Makenga. Hari bimwe byahishwe mu buzima bwa General Sultani Makenga byamaze kujya hagaragara, nabyo rero uraje ubisobanukirwe muri aya makuru yacu. Amakuru yacu n'ubundi turasoreza mu gihugu cy'u Burundi, aho rero abaturage ndetse bahase ibibazo Perezida Evariste Ndayishimiye uheruka kuvuga yuko hari abayobozi bamugora cyangwa badakora inshingano ariko bakaba bakiri mu myanya. Umuturage wo mu Burundi witwa Twagirayezu Desire Apollinaire yibukije rero Perezida Evariste Ndayishimiye ko afite ububasha bwo guhangana n'ibihangange bihungabanya ubukungu bw'igihugu, kandi rero niba koko atabibasha akwiye gusaba abaturage kubimufashamo. Uyu ngo umuturage rero wahangaye Perezida Evariste Ndayishimiye, hari byinshi rero yashyize ahagaragara, nabyo ugiye kumvira muri aya makuru yacu. Amakuru yacu n'undi turasoreza mu iki gihugu cy'u Burundi. Ubuzima bwa Generali ukomeye cyane General Bunyoni bukomeje kugenda burushaho kuremba cyangwa bukomeje kugenda burushaho kuba bubi cyane, aho rero ubu ngubu yamaze kwimurirwa mu bitaro byitwa Kira Hospital ibarizwa hano mu murwa mukuru wa Bujumbura. Hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa kuri uyu Generali watawe muri yombi, ndetse rero bikaza kurangira ubuzima bwe bwangiritse bikomeye cyane, nabyo ntujye kure kugira ngo ukomeze kugenda ubisobanukirwa. Nari mfite ikibazo cyo kutabyara, ariko nyuma mu buvuzi gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, nabashishikariza kuza namwe akabakuraho mukaba. Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye, kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, nyabingi ndetse n'ibindi. Abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kurogwa, nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ukomoka muri Tanzania, aramfasha ndakira. None ubu ndi umusore
ndagenda nta kibazo mfite. kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0787 bakunzi ibarwa none online amakuru tukuzaniye ni menshi cyane yaba arayo tukubwiye mu ngingo z'amakuru nayo tutakubwiye dore ko hari nanda akomeje kugenda yisukiranya ku bwinshi ariko dusanga hano muri studio nayo rero byose yose uko yakabaye turaje tuyakuvire imuzi ni muzingo. Birashoboka ko bwaba ari ubwa mbere warugeze hano kuri Rwanda Online cyangwa usanzwe ubana natwe ariko ukaba utari wakanda subscribe, iki nicyo gihe uyu nguyu ni wo mwanya kugira ngo tube twibanira umunsi ku wundi. Nta kindi bisaba, nta yindi abonema bisaba usibye kunyarukiraho byonyine ugakanda subscribe cyangwa se abone kubakoresha ururimi rw'igifaransa, warangiza ugakanda kuri iriya nzogera iri hariya mu nguni kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose dushyizeho amakuru ujye uhita wibonera notification cyangwa ubutumwa bugufi bugaragaza yuko hari amakuru amaze kugera kuri Rwanda Online. Icyo gihe bigatuma uyumva akiri umwimerere atari yaba umuranzi. Nimba waramaze guhitamo Rwanda Online udahwema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tukugezaho, nyemera tugushimire kuko uri umuntu w'agaciro cyane kandi urabikwiriye. Imigisha y'Imana nikomeze isendere mu ruhande rwawe wowe n'abawe, komeza rwose uhirwe mu byo ukora umunsi ku wundi, hanakomeza kugenda wibanira natwe ukanda like ku makuru n'ibiganiro biba byakunyuze, ugakanda kuri share ukabisangiza inshuti n'abavandimwe, hanakorera utanga ibitekerezo byawe muri comment. Amakuru yacu rero munyemerere tuyahere kubikomeje kugenda bivugwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hano mu murwa mukuru wa Kinshasa. Abapfumu baturutse mu ntara zose za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye ku irimbi ryitwa Gombe i Kinshasa, basaba rero abakurambere gufasha ingabo z'iki gihugu guhangana no guhashya igisirikare cya M23. Abapfumu bazwi rero nk'abayobozi ba gakondo bahuriye rero kuri rino rimbi saa 8 z'urukerera ku itariki, ndetse aho rero nyuma rero y'iminsi 12 abarwanyi ba M23 bari bambuye ingabo z'iki gihugu umujyi wa Uvira. Bageze rero kwirimbi mu mwijima wa joro mwinshi cyane, barazizenguruka baha rero icyubahiro abarishinguyemo, batera amazi kumva, bacana rero umuriro, bakora rero ndetse n'indi mihango n'indi migenzo iyihariye y'abapfumu baha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko byatangajwe n'uwitwa Bosoro TV, aba bapfumu kandi barasenze bahamagara abakurambere babo kugira ngo binjire mu buryo bw'umwuka mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, banabane n'igihugu mu bihe bikomeye kirimo. Umupfumu uhagarariye abandi witwa Blanchard Ipipo Luzolo yatangaje ko mu bindi bagiye gusaba abakurambere muri rino rimbi harimo rero kurinda abayobozi barimo perezida w'iki gihugu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Therese Kaikwamba Wagner. Abapfumu kandi bavuze yuko basabiye guhirwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abangara ndetse n'abaruba barimo na perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ibi ngibi rero byongeye gutuma bazamuka amarangamutima hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko wagera noneho kuba Kristo bakibaza rero ukuntu abayobozi b'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda n'ubundi bashyira imbere ibijyanye n'ubupfumu cyangwa imyuka mibi, mu gihe ndetse bemera Imana yuko ibaho kandi ishobora byose. Benshi rero bagaragaje yuko ibi bitari bikwiriye, abandi bagaragaza yuko ari umuco waho kandi bakemera yuko abakurambere bashobora kugira icyo babafasha mu gutsinda urugamba bahanganyemo n'iki gisirikare cya M23. Amakuru yacu munyemerere tuyakomereze ku byatangajwe na Edi Kapende, General Edi Kapende. Uyu nguyu akaba ari umusirikare ukomeye cyane hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero yarahiye yuko nta wazalendo ndetse nta FARDC uzongera gusubira inyuma ku rugamba, aho ndetse uzabikora azayitaraswa. Amakuru akomeje kugenda tugeraho nuko rero Edi Kapende, General Edi Kapende ndetse wagaragaje yuko umusirikare uzongera gusubira inyuma cyangwa umwazarendo azaritarasirwa ako kanya. Ibiro byaje no kuzamura amarangamutima cyane cyane ku basirikare bari ku rugamba kandi bakomeje kugenda bahagwa ku bwinshi, by'umwihariko mu mirwano ikomeje kugenda ibera mu burasirazuba cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
uyu rero Edi Kapende ubundi ni muntu ki, yakoze iki? Dore ko afite amateka, yigeze gufungwa imyaka 20 aho Kisekedi yaje gutegeka yuko arekurwa. Hari byinshi bikomeje kugenda bivuga kuri uyu Edi Kapende ukomeje guhabwa icyizere na Perezida Felix Antoine Kisekedi Kirombo, mugera bagenzi be hafi ya bose batawe muri yombi. Uyu ngo akaba ari usigaye usa nkaho rero acyumvwa na Perezida Felix Antoine Kisekedi Kirombo, aho yanagaragaje yuko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bazibire intare za Sarambwe n'Amadubu, batazongera kugira agace na kamwe bigarurira cyane cyane, cyangwa bakaba bagera na za Lubumbashi. Ibingibi rero ngo byaje rero ngo muri gahunda yo kurema agatima ndetse no gushyiramo imbaraga abasirikare ndetse na wazalendo, dore ko nazo yazigarutseho. Ahangaha rero agaragaza yuko bagomba kurwana bashyize umutima ku rugamba, aho kujya bagenda basubira inyuma cyangwa barangajwe imbere no gusahura imitungo ya rubanda. Amakuru yacu munyemerere n'ubundi tuyakomereze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho igihugu cy'Ubushinwa kibonye yuko kiri guterwa inyuma na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanyije na Leta ya Kinshasa. Ubushinwa rero bwamaze gutangaza yuko MONUSCO idakwiriye gukoreshwa mu nyungu za politike nk'uko iri gukoreshwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Manda nshya y'umwaka umwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe no kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO ziremerera ndetse gukora ibikorwa byo kugenzura ibijyanye n'ihagarikwa ry'imirwano bishobora no kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko Ubushinwa bwo busanga izi ngabo zidakwiriye gukoreshwa mu nyungu za politike. Mugero byari biteganyijwe ko izarangira ndetse ku wa gatandatu ushize tariki 20 Ukuboza 2025. Akanama kaoni gashinzwe umutekano kongereye igihe cy'umwaka manda y'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Umwanzuro wateguwe n'Ubufaransa wemejwe rero ku wa gatanu tariki 19 Ukuboza 2025 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri urwo rwego kandi abagize akanama gashinzwe umutekano ku muryango w'abibumbye bategereje ibisobanuro birambuye by'umunyamabanga mukuru Antonio Guterres, biteganyijwe no bitarenze muri Werurwe 2026. Ambasaderi Sanli yavuze yuko izina rya guverinoma y'Ubushinwa ndetse ko yizeye ko umunyamabanga mukuru wa ONU azitara ku kuntu ibintu bimeze mu by'ukuri kuri tere. Yashimangiye kandi ko akamaro kuko ibyifuzo bya Antonio Guterres byaba ingirakamaro ndetse rero bifatika kandi rero bihuza icyemezo gishya kigenga imanda ya MONUSCO. Umwanzuro uteganya ko umunyamabanga mukuru atanga ibitekerezo by'uko MONUSCO yafasha mu ishyirwa mu bikorwa n'ihagarikwa ry'imirwano. Ambasaderi w'Ubushinwa yafashe kandi umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye gusobanura uruhare n'inshingano z'ubutumwa. Ambasaderi Sanli kandi mu ijambo yagejeje ku kanama kaoni gashinzwe umutekano yagize ati: ibyifuzo rero bigomba kuba ingirakamaro ndetse bifatika kandi bigahuzwa n'umwanzuro w'icyemezo 2028-08 kikaba ari icyemezo gishya cyongera manda ya MONUSCO. Yashimangiye ko igihugu cye gishyigikiye ubusugire bw'igihugu cya Kongo, yemeza ko manda nshya ya MONUSCO igomba rero kujyana nuko ibintu rero bigenda bihindagurika. Yakomeje agira ati inshingano za MONUSCO zigomba guhuzwa nuko ibintu bigenda bihinduka kuri tere kugira ngo rero bihindurwe gusubira ndetse hirindwe gusubira mu makimbirane, habeho rero kubungabunga amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere kose. Dushyigikiye rero ibyimazeyo imihate ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kubungabunga ubusugire bw'igihugu, harimo ubwigenge ndetse n'ubusugire bw'akarere, tutibagiwe ndetse n'ingamba zo kugarura imiyoborere n'ubutegetsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vuba bishoboka. Ku rundi ruhande kandi ariko ambasaderi w'Ubushinwa yahamagariye akanama gashinzwe umutekano ka ONU kurinda ubwigenge bwa MONUSCO, kubwo rero ndetse MONUSCO ntigomba gukoreshwa mu nyungu za politike.
yakomeje agira ati rero dukwiriye ndetse dushyigikiye MONUSCO igomba kugira uruhare mu gushyigikira inzira y'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko rero nta gihugu na kimwe gishingiye ku nyungu z'ukwikunde igikwiye rero guhuza MONUSCO na gahunda zacyo za politike. Ambasaderi Sanri kandi yavuze yuko akanama gashinzwe umutekano ka ONU kagomba rero kubungabunga ubwigenge bwa MONUSCO katabogama kandi no kubahiriza amahame remezo agenga guhuku ndetse kubungabunga amahoro. Amakuru yacu munyemere n'ubundi tuyakomereze kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta wundi n'uwitwa General Sultani Makenga umaze iminsi atitiza intebe yicayeho Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bitewe n'uburyo yagiye amugabaho ibitero, uburyo yagiye yigarura ibice byinshi bigiye bitandukanye, n'uburyo amaze kwandika izina mu mitima ya benshi, cyane cyane wagera muri Sud Kivu ugasanga ndetse Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ugasanga ibintu byinshi bikomeje kugenda bijya ku murongo, ndetse byaragizwemo uruhare n'uyu General Sultani Makenga. Hari byinshi utamenye kuri General Sultani Makenga. Uyu General Sultani Makenga akaba rero yarujuje imyaka 52 ejo bundi ku itariki 25 Ukuboza 2025, akaba umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23. Uyu General Sultani Emmanuel Makenga yujuje ino myaka rero akaba ariko amaze kuba kizwi na bose bitewe n'ama operation yagiye ategura ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubuzima bw'uyu musirikare kandi bwatangiriye kuri Noheri 1975 ubwo yavukiraga i Nyanzare muri teritwari ya Masisi, nk'uko yagiye abyivugira mu bihe byatambutse. General Sultani Makenga Emmanuel yataye ishuri mu myaka 17 ajya mu mutwe w'inyeshyamba wa Rwanda Patriotic Front cyangwa RPF Inkotanyi. Abanyarwanda bari impunzi barwaniraga guhagarika ihohoterwa ku batutsi mu Rwanda ndetse no kurihagarika ku bahunze no kureba uburenganzira mu gihe icyo gihe mu Rwanda ubutegetsi bwari bufitwe ahanini n'ubwoko bw'abahutu. Mu gihe cy'imyaka kandi RPF ndetse FPR yarwanye n'ingabo za leta y'u Rwanda zibaza no kuzitsinda. FPR iza gutsinda mu 1994 ubwo ndetse abahezanguni bicaga abo Abatutsi barenga 1 miliyoni. Mu kiganiro yatanze muri 2013 General Sultani Makenga Emmanuel yagize ati ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, ariko rero nubaha amahoro kandi ndanayakunda. RPF kandi y'abarwanyi bayo ndetse ba RPA bimaze rero gufata ubutegetsi i Kigali. Benshi rero mu bari bagize leta yarimo n'igisirikare ndetse n'abasirikare bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari Zaire y'icyo gihe. Mu gisirikare cya RPA kandi Makenga yageze rero ku ipeti rya Serija ndetse yungiriza n'umukuru wa platoon y'abasirikare. Umwe ndetse mu barwananye nawe muri RPA yageze kumushimagiza ko yari igitangaza mu gutega ibico cyangwa icyo bita ambush muri terme militaire. Ubwo yaganiraga n'ikigo cy'ubushakashatsi Rift Valley Institute ndetse rero yagize nawe icyo bigarukaho. Iki kigo kivuga yuko kuba rero atarafite amashuri no kutavuga neza indimi zose yaba ari Icyongereza ndetse n'Igifaransa byari imbogamizi rero mu kuzamuka kwe, ntiyageraho kure rero ndetse mu mapeti. General Makenga rero azwiho kuba umugabo uvuga cyane ndetse uvuga make kandi rero utari intyoza cyane mu gutanga imbwirwaruhame. Mu 1997 yari mu nyeshyamba z'abanyekongo zafashije ingabo z'u Rwanda gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko muri Zaire. Ubutegetsi rero bwahise bufatwa na Laurent Désiré Kabila wahise rero ahindura izina ry'iki gihugu akita Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa General Sultani Makenga yatangiye gushwana n'abamukuriye biza no gutuma atabwa muri yombi n'abasirikare nyuma yo kwanga amabwiriza yo gusubira mu Rwanda nk'uko rero byavuzwe n'akanama ka ONU gashinzwe umutekano. Aka kanama kavuze ko kafungiwe ndetse yafungiye ku kirwa cya Iwawa.
hagati aho rero imikoranire hagati ya Laurent Kabila n'u Rwanda yaje ro kunanirana kuko u Rwanda ntirwifuzaga kurandura ubumwe ndetse umutwe wa FDLR wasize ukoze genocide yakorewe abatutsi mu 1994 hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihe bitandukanye, akaba rero yaranagiye agaba ibyo bitero ku burenganzira no ku majyaruguru mu burengerazuba no mu majyaruguru y'iki gihugu akica abantu. Kabila rero ntiyashoboye guhagarika izo nyeshyamba ndetse yaje no gutegeka ingabo z'u Rwanda gukorana nazo ikishasa kuva muri Kongo. Ubwo General Sultan Makenga yari kurwaga yoherejwe imbere mu bayobora urugamba rw'inyeshyamba zafashwaga n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Ukoro imyaka yagiye ishira, General Makenga yagiye amenyekana nk'umurwanyi ukabuhariwe uzi kuyobora ingabo ku rugamba. Ubwo ingabo z'u Rwanda zinjiraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1998 habaye rero kwiyongera mu guhohotera abatutsi b'abanyekongo. Laurent Kabila kandi yavugaga yuko abatutsi bashyigikiye ibyo bitero, abandi rero bategetsi nabo rero bagashishikariza rubanda kwibasira abo muri ubwo bwoko. General Sultan Makenga ndetse yahishinjaga abategetsi ba Kongo kugambanira abasirikare b'abatutsi. Yagize ati, Kabila yari umunyapolitike, njyewe sindiwe, ndi umusirikare kandi ururimi inzi n'urw'imbunda gusa. Ibihugu ndetse bifitanye ndetse bituranye byinshi cyane byinjiye muri iyo ntambara ya ONU ndetse yohereza ingabo nyinshi cyane kugerageza no kugarura amahoro muri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri 2001 Laurent Kabila yiciwe mu biro bye n'umusirikare mutoya cyane wamurindaga, asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila Kabange. Imirwano yarangiye neza muri 2003, habayeho rero kumvikana ku butegetsi bwa Joseph Kabila Kabange, aho rero General Sultan Makenga n'abandi bari ndetse mu nyeshyamba bashyirwa rero mu ngabo za leta mu gikorwa cyiswe mixage et brassage. Ni nyuma rero haje kubaho n'amasezerano ya leta y'inyeshyamba muri 2009. Nyuma rero y'imyaka y'agahenge ku butegetsi bwa Joseph Kabila, Makenga rero n'abandi baje kuva mu ngabo batangiza umutwe wa M23 bashinja rero Kabila kutubahiriza amasezerano ya 2009 yagiranye n'inyeshyamba. Icyo rero zari ziyobowe na Laurent Nkunda. Muri Mata 2012 baje gushinga M23. Makenga rero yahise ajya ku ipeti rya generali, nyuma rero ndetse batangira ibitero bikomeye cyane byafashe umujyi wa Goma. Icyo gihe General Sultan Makenga yashinjwe ibyaha by'intambara ndetse Amerika yamushyiriyeho n'ibihano imushinja rero kwinjiza abana mu gisirikare n'ubwicanyi mu basivile. Makenga rero yavuze yuko ibyo birego nta shingiro na gato bifite. Nyuma yo kurekura umujyi wa Goma ndetse ro hashize iminsi 10 gusa bawufashe ndetse muri 2013 M23 yarashwe n'ihuriro ry'ingabo z'ibihugu byo muri kano karere n'iza ONU. Iki byaje kurangira icitsemo ibice, igice kimwe rero cya Makenga kihungira muri Uganda, ibindi rero bya General Bosco Ntaganda byihungira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu rero ndetse yaje gushyikirizwa ambasade ya Amerika i Kigali. Ntaganda ndetse rero wahimbwaga Terminator yaje rero kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha Irare mu Buholande, aho rero yakatiwe gufungwa imyaka 30. Uganda nayo rero yagiye ishinjwa gufasha M23 ikabihakana, yahawe ndetse rero yaje no guhabwa inyandiko zo guta muri yombi. Makenga ntiyabikora. Nyuma y'imyaka 8 gusa mu gushyingo 2021, Makenga na bagenzi be bongeye kugaruka muri Kongo. Intambara zongeye kurota zihereye hano za Canzu muri Rucuro hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Amasezerano menshi yo guhagarika imirwano hagati y'impande zirwana ntigeze yubahirizwa kuri buri ruhande rushinja urundi kuyarengaho.
kuva icyo gihe kandi General Sultan Makenga si kenshi rero yagiye aboneka mu ruhame, akenshi rero ibya M23 abirekera umuvugizi we cyangwa se Colonel Nanga, nyuma y'uko ndetse y'uko rero bashinze ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. General Sultan Makenga yigeze kuvuga ko intambara ze azirwanira abana be batatu kugira ngo umunsi umwe bazagire ahazaza heza muri kino gihugu cyabo cyiza cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe yagize ati rero sinkwiye kuboneka nk'umugabo udashaka amahoro, mfite umutima kandi mfite n'umuryango w'abantu ndetse w'abantu nitayeho. General Sultan Makenga yakatiwe igihano cy'urupfu n'ubutegetsi bwa Kinshasa, gusa we avuga yuko nta kizamuvana kubyo yiyemeje. Yagize ati nzatanga icyo byasaba cyose ndetse kuri ubu Makenga n'ingabo ayoboye baragenzura ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko umujyi munini cyane wa Goma, Bukavu baje no kwigarurira ndetse muri uno mwaka. Muri uku kwezi nabwo rero bongeye gufata umujyi wa Uvira, wa kabiri n'umundi munini muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ndetse gusa rero ziza kuwuvamo nubwo rero bitari byemezwa nimba koko uyu mujyi wa Uvira barawuvuyemo tutaroma, dore ko igisirikare cya FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bagiye bashinja M23 yuko yabeshye ngo yavuye muri Uvira, kandi n'ubundi ariyo ikomeje kugenda iwukontorora. Amakuru yacu n'ubundi munyemerere tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru akomeje kugenda atugeraho kandi ndetse ariko reka tubanze turebere hamwe hano mu gihugu cy'u Burundi, aho umuturage wo mu Burundi witwa Twagirayezu Desire Apollinaire yibukije Perezida Evariste Ndayishimiye ko afite ububasha bwo guhangana n'ibihangange bihungabanya ubukungu bw'igihugu, kandi ko ndetse niba atabibasha akwiriye gusaba abaturage kubimufasha. Kuva muri 2022 Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko abangamiwe n'ibihangange mbere yavugaga ko byashakaga kumukura ku butegetsi. Biza rero kugaragara ko uwo rero yatungaga urutoki ari wahoze ari Minisitiri w'Intebe General Alain Guillaume Bunyoni, kuko rero yaje gufungwa akatirwa igifungo cya burundu. Mu bihe bitandukanye kandi byakurikiyeho, cyane cyane ubwo ubukungu bw'igihugu bwatangiraga gusubira inyuma biturutse rero mu ibura ry'ibikomoka kuri peteroli n'amadevize. Evariste Ndayishimiye yavuze ko hari ibihangange bibigiramo uruhare rukomeye cyane bigamije rero inyungu zabyo bwite. Mu nama zigiye zitandukanye Evariste Ndayishimiye yavuze yuko hari ibihangange bibika essence na peteroli bikabigurisha ku giciro cyo hejuru, ndetse ibishinja ndetse ibihisha amadovize mu ngo zabo, abayisha amadovize mu ngo zabo, ibigurisha ikawa n'icyayi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, n'ibyiba amabuye y'agaciro y'iki gihugu cy'u Burundi. Mu Kwakira 2025 umuyobozi w'umuryango witwa ngo ni Orcome urwanya inyerezwa ry'umutungo w'u Burundi, Gabriel Rupyiri yatangaje ko mu mwaka ushize iki gihugu cyohereje mu mahanga amabuye y'agaciro ya miliyari 26 z'amarundi, ariko nta n'igiceri na kimwe kigeze kinjira mu kigega cya leta. Uyu Rupyiri kandi yari yagize ati wajya kureba ku isoko mpuzamahanga Dubai cyangwa se ahandi ndetse uzasanga harageze amatoni ya zahabu kuruta ndetse n'agasegereti Wolfram ndetse n'ibindi, wakwibaza ibibazo aya mafaranga yagiye hehe. Ubwo Evariste Ndayishimiye yasubizaga iki kibazo cy'abaturage n'abanyamakuru muri Stade de Muramvya mu ntara ya Gitega ku itariki 26 Ukuboza 2025. Twagirayezu rero yamuhaye ingendo z'inama zitandukanye yavugiwemo rero, ndetse ko ahanganye n'ibihangange ibyaratumye ndetse byamuteye rero kwibaza ku nshingano z'umukuru w'igihugu. Mu ngero Twagirayezu yatanze harimo igihe Evariste Ndayishimiye yasuraga abaturage mu cyumweru cyahariwe isuku mu mijyi, ariho yavuze yuko ndetse bihanganye nabyo bigenda ndetse mu modoka za jipe.
ati nigihe rero yasuye ndetse yasuraga abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro OIBR akaganira nabo. Yagize ati rero ntange nk'urugero mu cyumweru cyahariwe kugira isuku mu mujyi ndetse rero mwaravuze muti ibyo bigabo binini by'ibijipe nibyo rero ndetse twirirwa duhanganye nabyo. Undi munsi rero ndetse mugendera ko abo OIBR ndetse muravuga muti ngewe rero abo mpashyize bose ndetse nsanga ari abasahuzi. Ikindi gihe rero ndetse mwagendeye mu Kayanza mu bene gihugu bashinzwe ibintu bijyanye n'amabuye y'agaciro, mwavuze rero amazina abiri y'abacuruzi muravuga muti aba rero ni ibisambo ndetse batwara amabuye y'agaciro hanze. Uyu rero Twagirayezu yibukije Evariste Ndayishimiye ko abaturage bamutoye bamuhaye ububasha nk'umukuru w'igihugu, bityo ko rero ibihangange bihungabanya ubukungu bw'igihugu bitakabaye ndetse bimugora, kuko rero ndetse ari we ufite ijambo rya nyuma ku gihugu ndetse n'abo ngabo bakirimo. Yamubwiye ko niba rero byaramunaniye burundu akwiye rero gusaba abaturage bakamuwufasha dore ko bo babishoboye. Yagize ati mwebwe rero abenegihugu twatoye perezida umwe mwebwe rero ndetse umukuru w'igihugu by'ibihangange bimugora nkande. Ninde rero umwenyine twahaye ijambo umukuru w'igihugu oya? Ndetse isibwa cyangwa yego nk'inama gusa. Ati rero hindukira abarundi rero utubwire abo bose bakugora batwereke utubwire uti mwebwe mwantoye aba bantu rero bari kungora munkize bano bantu. Ati tuzabigukorera ariko kugira ngo igihugu cyacu cyongere gusubira ku murongo. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yasubije Twagirayezu ko mu Burundi hari demokarasi, bityo ko rero ariyo mpamvu abakoresha izindi mbaraga mu guhungabana ndetse mu guhangana n'ibi bihangange, kuko rero ngo igihugu cy'ubu gitandukanye n'ubwami aho umwami yicaga cyangwa agakiza. Yagize ati rero turi ku butegetsi bwa demokarasi uno munsi. Umwami n'umukuru w'igihugu muri demokarasi ntaho bahuriye. Umukuru w'igihugu rero igihugu usike, umwami igihugu cyari ike. Ndetse avuye rero yavuye aho ngaho akomeza agira ati wowe rero ndagusohoye wowe rero injira. Byagenda rero uko ariko rero uyu munsi siko bigenda. Umukuru w'igihugu nawe rero nyine ndetse akurikiza amategeko. Ndetse kubibye amabuye y'agaciro Evariste Ndayishimiye yasubije yuko nubwo ibyo bihangange bizwi ataramenya amatoni ndetse abyishyuza. Icyakora ndetse ngo ko sosiyete ya Rainbow ndetse Burundi rero ndetse ayishinja amadolari ibihumbi bibiri kuko ndetse yayamenye. Yasabye abaturage gushyira ahabona abandi bajura kugira ngo bakurikiranwe n'amategeko. Amakuru yacu n'ubundi rero munyemerere tuyasoreze hano mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu mujenerali ubuzima bwe bukomeje kugenda burushaho kuba bubi cyane. Ni General Ale Guillaume Bunyoni. Uyu nguyu rero nawe ibintu bikomeje kugenda birushaho kuba bibi cyane. Yamaze kwimurirwa mu bitaro byitwa Kira Hospital hano mu mujyi wa Bujumbura, dore ko ngo yarakomeje kugenda aremba. Benshi bakaba bakomeje kugenda banavuga yuko yakagombye kujyanwa akajya kuvurizwa hanze y'igihugu, ariko bitewe n'uko rero ngo bitewe n'uko ashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, Perezida Evariste Ndayishimiye ngo akaba akomeje kugenda yanga yuko yasohoka igihugu ngo ajye kwivuza. Hari byinshi rero ndetse bakomeje kugenda bigaragara yuko General Ale Guillaume Bunyoni ashobora kuba yashiramo umwuka isaha iyo ari yose. Makunzi ba Rwanda Online munyemerere dusubikire ahangaha. Ayo ni makuru twari dufite rakomeje kugenda numvikana muri aya masaha. Turaza kongera kugaruka mu masaha ari imbere tuje kubageza andi makuru abagezweho. Mugubwe neza kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.